Best collection Mizo channel clear tu te chi bai vek ule Mizoram politician Ming Chale mitam takina CM atana an oron Assembly House a king puiten nokan ti chu pulal du oma hiani ome Kanriat angin MLA anina atrangin soisel lo taka payani a Sarkar lain a MLA na an paisak chu mipuin an pom nge pom lo ti fin fiana chu Sir Chief by election ati chiana ni to a tuna House aron kirle ta ani hi House aron kira tranga avoi khatnan Assembly House thomaron nei le ta a thilian tham taka thudik nia angai aron au chua puile ta press conference hial na in thupuana na ya Mizoram ti atling le mek chu enge han ngai thla ho lok te ang dan lawa jang na dom na lak tum an om Revenue Minister thulo chuan ti chi ani lo ZLP leader laldu oma ZPM Legislature Party ZLP leader pulal du oma chuan vaireng tele sairang inkar kong forle na siam tura dan lawa piridik pata siama jang na dom na lak tum anom thu soin Revenue Minister thulo chuan ti chi ruala ni lo ati pulal du oma hian nimin lam khan Aizawl Press Club a thu thar the dar tu te koma press meet an nei chan soin voina ka soitum thil pahni chungchanga hian nimina topta assembly session a motion putlu tumin assembly speaker kadila voini min hnol sakta ka wangin tuna hian soya trul phata ani ati ZPM leader soidanin vaireng tele sairang inkar kong pui forle na siam tura zun ni khat sang ni le somni khan khati laya Land Revenue and Settlement LRS Secretary RL Ramnga kan notification ati chuaka Land Revenue and Settlement Secretary chuan notification a National Highway 6 le National Highway zathum parukam meter za huam chunga ram nei tu te chu thlani chunga update vek tur te chumi ba ka ram ol la om te chu khoidang lam thei to lo tur von that vekani thu te ram ol chunga pass dil thar le zodil phalani to lo thu te atar lang notification bo zui hian ram nei tu te ti chian na chu peani tak thu te Phumi Rasi portala thun the ni thu le buaina umlo ti hriat puina atan January ni somni pasari sang ni le somni pakhat khan scholarship additional DC project engineer Transis Consulting Private Limited kon pui VC1 VC2 le VC3 venglai VCP le bualpui VCP ten ming an ziak kong lai tu tur NHIDCL po in jang na dom na dong tur te chu an portala an da luta Ministry of Road Transport and Highways in jang na dom na dong tur te ming le an pass number te chu Gazette of India notification an chuata ani jang na dom na dong tur te chin chia vekan ni nuwa Aizawl lama tangin mi som parukin bill khotlir not VCP sil lem le signature lem mangin scholarship a Land Revenue and Settlement Office a periodic pata siam an tum thu soin pulal du oma chuan bill khotlir joint VC10 FIR an thelu ta ka wangin an siam thei talawani ati ZLP leader chuan thunei tu sangin periodic pata lem siam na atana kong dal tu nia an ngai Revenue Secretary scholarship Land Revenue and Settlement Office a settlement officer le assistant surveyor te chu an transfer ti asoya Revenue Secretary tharin February ni riat sang ni le somni pakhat khan notification ti chuakin scholarship district notify town chunga sarkarem ti na lawa pass nei tele valid document nei lo te po an pass regularize sakvek turati an nita ani ati pulal du oma chuan scholarship settlement officer surveyor parukda attach an ni thu soin settlement officer thar chuan kon puya periodic pata dil tu mi somsari pakhat te dil na chu August ni som pathum sang ni somni pakhat ma a chin fel sak turin detailment order an siam ta ani ati a surveyor ten an pu te thupek angin periodic pata thar siam na an thok char ti asoi jang na dom na dong tur list an kol vek to nuwa le Gazette of India a chua to nuwa jang na dom na dong tur ti beltum na chu NHIDCL in an pom thengem ti chu zona ani thu soin pu du oma chuan Tuirel Haidel project a jang na dom na dong tur thun bela wangin harsat na lian taka thleng to ani ati ZPL leader laldu oma chuan diglo taka thil ti ani theina atan ruam man na sang officer transfer
dan lava pass nei tu te regularize sak tur thu pek le survey or rual tirte a om thu soin heng te hi revenue minister thu lo chuan ti chi rual ani lo ti achiang khop mai ati a land revenue and settlement minister ba ka MLA panni po an phusa hle nia a hriat thu a soi pulal du oma chuan Manipur po tur kong puina tan tlang tur khwa ate abik takin pol ranga zangna dom na tin zona VC pass thar siama tam thu a soi boka pol rang rama kong puina tan tlang tur ram nei tu rama aizo lam mi pakhatin in sei pui asa a he in hi man na tur engma omlo aruak ringotani zangna dom na don tum wanga sakni a hriatani ati Mizoram sarkar in COVID-19 na daudan po soin pulal du oma chuan COVID-19 second wave tuarna sa berzinga mi kan ni thilpek po kan dong mola alomom takzet ati a Mizoram thilpek petu zinga India Formosa Foundation chu tholok berni in cheng veibel se somni pani manan pek to thua soi ZPM leader chuan DDK in India Formosa Foundation president an komna RT-PCR mobile van athlona pek an du thu Mizoram sarkar hena an thlenti angai thlak thu a soya Mizoram in RT-PCR laboratory pakhat chau kan neya wangle kan mamona asan ema wangin kha thu khan kan benga verhle a kan ngai venzuya RT-PCR mobile van hi cheng veibel cheni manani ati India Formosa Foundation ho tu chuan RT-PCR mobile van pe kan du thu June ni som pali sang ni som ni pakhat khan health minister hena athlenti soin pulal du oma chuan kan lo nga helte lulnen thathu maral nuwa po health minister hian ngai venjui tami elova hei hi sual crime lian te katlingin karria ati a RT-PCR mobile van chu chan mai a hlo thon omti a soi GIS 8 data in a tarlan danin February sang ni som ni pakhat khan Mizoram adanga sampulan endik na atangin Delta variant kai mi parukan omti tarlan ani to ti soin pudu oma chuan meya phei kha chuan mi som nga pahni ngot an om to angin an tar lang ngam to ani February thla a Delta variant kai an om to ti GIS 8 po in an tar lang ngam to hi kan sarkar hian engtin nge a hriat lo thei ati ZPM leader chuan Mizoram Delta variant kai an om to ti Mizoram sarkarin official a April sang ni som ni pakhata a hriat nuwa po apuang zar mai du lo ti soin June ni som paruk sang ni som ni pakhat khan ZPM chuan thu chua siama an puan zarta ka wangin June ni som pariat sang ni som ni pakhat khan lo thei lawin sarkar chuan Delta variant om thu apuang zar ve ta chawani ati a mipui hne thu dikril ngam lawa sarkara pu ani heti lai hian aizol kho pui chunga kong chhong chuan Mizoram politics a mun ma poimo takaron lua chawa heti lai hian kong chhong chu engtika nge siam tranani don ti po hriat ani lo lain tuna aizol kho pui hnuaya leiver tum chuan Mizoram atuam tran le mek PWDN call to chief minister Puzoram thanga chuan aizol kho pui hnuaya leiver tumani thu asoi Assembly session nei zota ka ZPM member pulal du oman aizol kho pui hnuaya leiver tumna siam tumna aom le om lawa zota chief minister chuan zia ka changin aizol kho pui hnuaya leiver tanel siam tumna ome aizol bypass road siam nan verna tur mun tha NHIDCL survey tirmekani ati zona dang changin chief minister chuan sarang chuzaurin pui multimodal double lane road atan survey zo to ani thu atar lang boka design leng chu KM zanila som paruk point pali panga ani ati a leihun tur hi tundin hmuna chuan hriat thei ani hri lo thu asoi bok ole khati jong khani phot mai se video dot le in lo ngai chang le tho don nia in zawai ni man nuam mutui mangtha vek ole